اف کروانê bi seda barhilgirên genî min ew li benda radestkirina berhemên xwe ne li vê navenda wergirtinê. Cotkar Asım İsa li vir rawistiyaye û bi rûwekî westiyayî li Asoyê dinere. Asım ev e 6 rojên di dorê de li bendê ye da ku berhemê keda xwe ya salekê radestî navendê bike. Ev derengketin ne tenê westandin e, lêbelê barekî darayî yê giran e jî. Ew neçar e ku rojane 5 dolarî weke kiriya zêde bide xwediyê barhilgirê ji ber ku dora wî paşketî ye. Asım û gelek cotkarên din gazinan ji sîstema nû ya qeydkirinê dikin. Sîstema ku bi navê platforma elektronîk Menesa hatiye naskirin. يعني هنا كان فقيرة تليفوني وانتنا هنا كان نزانن شلو تليفون استعمال دبي من السما قو آمنا بالله وقت بملة تفدا يكي وقت بيجي مشات ما هبدو إدارة كر يامتين نارن وايرو واي يك جي وازم وازاتمي سرد ولا خو بيسو نهي حتى انو كاين من سجلان دجوس بيزاتمي دبي والله وا دوري اي دوري بيسو حاجتو بيسو حافتو اي وقت بيجي نم تنظيم شي شينا كرنو وا دوري دن وين مشن وام هنا دورا من سجلان دن واز بيسو نهي حکومتا سووریا و guhêz sîstema platforma elektrونîk îsalwekî gaveke nû ji bo birêkûpêkirina dorbendiya cotkaran û hêsankirina karûbaran ragihand. Lê li ser erdê ev tecrübeya dijîtal bi berbestên teknîkî û birêvebirinê re rûbirû maye. Cotkar Mustefa Cefer jî mîna hevalên xwe difikire. Tevî golgora platformê dora wî îro ye. Lê wekî ku diyar dibe ew ê neçar be ku çend rojên din jî li bendê bimîne. منصة حق اج منصي كرك انا منصة 28 مهي وهين درباس نكرن اج دوري دكشينه دبي يا اخي دور ام دور بمشين يا اخي اي منصي اولويه منصي كرك اي انا 28 مهي تقريبا بيجي سياره هنا وانا ساعات بود واسده وحيا انها هين فالا نكرن الا 27 مهي دوري هنا كرك اولويه منصي Ji aliyê xwe ve karbidestên navendên wergirtinê li parêzgeha Hesekê li ser wê baweriyê ne ku ev astengî tenê ji ber nûbûna sîstemê ne. Rêveberiya navenda Qamişlo diyar dike ku sîstema elektronîk di siberojê de dê rê li ber bertîl û gendeliyê de bigire û hevsengiyekê di navbera navendên cuda de çê bike. منصة أول سال سر مزارعة هاتية قلكي زحمتية تبينن بس أو قلكي تنظيم تيديا وتشيتر يعني براسي بس مزارع هلبتي ولو بكن بي والله زحمته إن شاء الله صالبي وسهل بجوار دور هێدی dimeşe û fikarên cotkaran zêdetir dibin. Em vedgerin ba Asım İsa. Yê ku hîn jî hesabê 5 dolarên sibe dike ku dê ji kîsê wî biçin. Ev platforma ku ji bo hêsankirinê hatibû çêkirin. Îro ji bo wî bûye astengiyek. Çareserkirina van pirsgirêkên teknîkî daxwaza herî lazgîn a kolana cotkaran e. Da ku keda saleke tije zehmetî di nava rêzên dirêj û xisarên darayî de winda nebe. Emcid Kurdo Dengê Amerîka Gundewarê Qamişlo.